Into yethu ngoDisemba kwakuyi-festive season makuthi ngikhumbula kahle uDisemba lo imaki imancane kwakuDisemba wena ukuthi imancane sine ukuthi wena ukhulele waqala ukusho nini wena ukuthi ukhulele waqala wena ukusho ukuthi ukhulele waqala ukungitshela wena ngoFebruary ehambile yebo qinisile impela wena inyanga ezimbili babakhe ehambile ngikutshela sine ngithi mina wena uqala ukungitshela ukuthi ukhulelwe ithina mina saqala ukulala nawe ngoDisemba ngoFebruary wasungitshela ukuthi una 2 months inhloso zakho njengoba nje uzuzubhalela la inhloso zakho kahle kahle iziphi sine inhloso zami sengike ngayibeka indaba ufuna ngiphinde lokwesibili ngishilo ngathi inhloso yami ukuthi ngifuna ukuthi kuphume iqiniso manje ukuthi ingane ekaba ukuthi ingane yakho ingane akusiyona angithi kade ngikubalela manje ngitshela inyanga owangitshela ngazi ukuthi una 2 months ukuthi sasiqaleni mina nawe ukulala ufuna ukuzuprove kanga ngesono sokuthi ingane ifana nawe ngeke ingafani nawe ingane yakho yakini ngizalwa umsasazo wami khona nje mhlasimbe engisacela ukuthi ngichazele kona la kancane mhlasimbe engazange ngize ngichaze lona usine umsasazo wami lo uthi ingane ekababa ngezathu esizodwa sithe masiqala yes savumelana umsasazo ukuthi siyantshontshana naye savumelana ukuthi sayifihla lento okay well fine savumelana kodwa ke kukhona okunye ke umsasazo wami angitshela kona engazi noma ngikusho sine hayi kokho phela ukufihlanisa wena phela usuhambile waveza imfihlo zethu ezweni lonke akekho manje ungazi wangitshela ukuthi usine wathi ubaba wathi kuyena uma ufuna ukuthi ngikushade ube unkosikazi wami kuzodingeka ukuthi ungizalele indodana ukuze ngizokwazi ukuthi ngikushade ngilethe zonke izinto amalobolo lapha soke msasazo wami lento ingitshela ukuthi ke manje lo njoba njengoba esethatha ingane yami njengoba esethatha ingane yami eseyisulela ngobaba yingoba ubaba wathi angeke azamshada yingoba imancane sine imathabisa ukuthi nawe imancane sine inkinga yakho wena ufuna nje kuphela ukuthi wena ubona ukuthi ubaba ngeke asakulobola ngenxa yokuthi maphuma leli qiniso lokuthi ingane yami angeke asakulobola ubaba yini pho ngihlola ukuthi ngikhuluma iqiniso ukuthi ingane yakho sengingashada mina nekhehle eseliphathwa istroke pho indaba angavumi ukuthi ingane yakho ingane kababa wakho ngaphathwa istroke ingane kababa wakho why pho ungavumi ukuthi ingane yami ngoba uyazi ukuthi ingane yami ngeke ngivumi into engekho sine yazi ukuthi usikhatha nedlozi lento yenzayo ekababa wakho uyazi uzosikhatha nedlozi lento yenzayo usenza lento esayenza nawe futhi azazi bese ngisho isikhathi eside ukuthi tshela izwe lonke kakuzwisa mhlawumbe kabili kathathu ayisebenzi lo kakuzwisa kabili kathathu wena kabili kathathu zonke lezi zinto lezikuba umuntu uyathe ivagina alale kanye ngeround eyodwa mithi manje indaba singani kuze kuzomithisa sine umuntu akamithi ngoba naka abantu sebelale kaningi uyalala kanye umithi ntombazana ufuna ukuthini manje kumina hayi wena kade uhamba ubhabhabala la ubhabhabala phela ngitshela wena kodwa ingane uyithola uzoyithola kumina ngoba nake ikhehla selikusizile lubaba wakho la kumithisela usubona ukuthi ingane yakho sine ngithi mina le sine ngithi lengane ngithi ingane yami lesine uyakwazi lo uyazi ukuthi ubaba wakho khona into angibhale kuyona mekuthi uhambe emhlabeni uyazi ukuthi ngizoba something usofuna ukuthi mekuthi khona into enzekayo kubaba wakho kube khona into oyitholayo uyazi ubaba wakho sekukhona into engibhale kuzona noma engangishadile yebo angithi ufuna lokho ufuna ukuthi usulele ngobaba ngalengane uthi lengane yakhe ukuze ezokulobola akushade mase sekubhala emafeni angithi kona lokho okufunayo usufuna ukungcolisa wena usufuna kuphela lamafa la wadliwa wena kuphela nobhuti wakho ungadle nobabili mina ngawatholi sine yazi ukuthi sine into ezoqeda into ezoqeda konke nawe sasifihlile vele nina abantu besimame nikhuluma kakhulu vele ukukhuluma nikudalele vele ngiyazi ngeke siqophisane nawe kakhulu wena unendaba wena nobaba wakho sine washo ukuthi wena ngathini mina ukuthi wena unendaba nobaba wakho noma ngabe emhlabeni akhona ikhekhe lelo dlayo wena ngathi akunandaba ngingangaba nandaba kanjani nobaba wami ongizalayo uzongisaphaza ezweni lonke wena hayi usuqamba amanga wakusho wena lokho wathi wena ubaba wakho vele unendaba naye ungeke uzulale nentombi yakho kuba unendaba naye hayi usuzosho konke lokho kusho ngenxa yokuthi sengikhiphile lento ngoba nayo sengikhipha iqiniso lokuthi ingane yami lo izweni uyabotha njani ucabangela wena wena ufuna mina ngibe umuntu omumbi ezweni angizicabangeli mina ngicabangela ikusasa sine ngithi ngicabangela ikusasa lana angicabangeli manje ngicabangela ikusasa usabisa wathi usabisa useqala ukuba nani nemizwa yami ama feelings ami wathi useqala ukungithanda
Yes. Ingakho esejika manje futhi wakusho lokho emva kokuthi esezwile ukuthi ubaba wakhe usehlukanisele naye abafakhe. Nami wangibhala njengentombi yakhe ukuthi mhla ethula. Wakwabhala kanjani? Wakwabhala kanjani umuntu ontombi amafeni? Uyabhala umuntu mhlawumbe awazi ngoba phela ufundanga wena. Umuntu uyabhalwa. Mina ubaba mina wangisa esikoleni mina ngafunda ngakho kodwa mina ngine degree wegelo. Ngine degree mina, ngine degree. Ngine degree niphathile umqondo wenu nomqondo wenu wakini lo wababa wakho umqondo wamatekisi la wasemakhaya. Wena phela khohlwe nje udliwa umona akho ngani nje la okuthiwe yakho. Ingani ngisho ngenzani? Sine mina ngicabangela ikusasa lana sine. Angithi ufundeni? Sine ngicabangela ikusasa la. Awuyithatha ngani DNA? Angithi ufundeni? Ngibone ukuthi ufundeni. Enza DNA. Umsasazo wami kancane nje ungadeni. Ngisacela anginikeze ithuba khona umbuzo engifuna ukubuza wona. Ungangicelela nje kuyena umsasazi ngoba ngiyambona ukuthi ngathi uhayi hayi usuphezulu kakhulu. Ngizomupha ukuthi nje ungiphoxile ngibukisa isandla. Imake ngilindeke ngibuze. Ngilindeke ngibuze.